lepaskan pada malam I ini. felt that as we began to sing how great is our God, there's a spirit of worship in this room. Saya merasakan bila kita tengah bernyanyikan besar Allahku dan ada roh penyembahan di dalam bilik ini. And it's like the birthing of something. Dan ini seperti melahirkan sesuatu. There's more. Ada lebih lagi. So let's spend a little bit more time in worship. Jadi mari kita memberi lebih masa So lagi worship untuk. team, can you just Jadi quickly tim come back penyembahan and boleh just join us? kembali. If you can. If you don't, then we have our voices. Tim penyembahan, kalau tidak menyanyi saja. Yeah, let's go back to how great is our God. Wow, if not I'll have to Did play. they all run off? Okay, that's fine. They all ran off. How great. Yeah, let's bring some singers. Amen. If you would all stand, let's just continue in that spirit of worship. Amen. Great are you, God. Let's declare how great our God is. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. Lord, you are great. Yes, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing how great is our God. Let's all lift up our voices. Let's release our spirit. How great is our God. How great is our God. Sing with me, How great is our God. and all will sing How great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. We say that you are the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Lord, you are great. Lord, you are great. How great are you? Is our God. Sing with me, how you are great, Jesus. You are
Say that your name is great. The name is above all. You are the name above. Jesus, your name is above all. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Your name is above all names. You're the name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. One more time, Jesus, your name is above all. You are the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Let's sing it one more time. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou my Savior God, to thee. Yes, Lord. How great thou art. Jive too. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Let's lift up your voices. Sing with your spirit. Sing a new song to the Lord. Mari kita nyanyikan dengan roh. Mari kita nyanyikan satu lagu baru bagi Tuhan. Oh, you are great, you are great, you are great, oh Jesus. Jesus, you are great.
your voices. Lift up your voices. Sing a new song to the Lord. Sing a new song to the Lord. Nyanyikan lagu Sing baru from your bagi heart. Tuhan. Nyanyi bagi Tuhan. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan. Jesus, Jesus. You are great. Jesus, you are. We love you, Jesus. Song sing, you are great. Jesus, you are, you are, you are. You are, you are, oh Jesus. You are worthy. Oh, we sing to We you. worship. Oh, we Oh, worship you. You are the name above all names. Yes, Lord, we sing to you. We follow you, Jesus. We live for you. There's no compromise. We follow you. Jesus. We follow you. We follow you. We follow you, Jesus. Sing to you, Lord. Your spirit move, your spirit move now. Oh, you move now, Lord. Oh, you come now, Lord, and fill this place, oh Father, oh Spirit. Oh, you come, Jesus, you come. We are waiting for you to come. Oh, you come now, Lord. Oh, datang-me, Tuhan, datang-me, datang-me, oh, datang-me. Oh, Tuhan, datang-me, lawan-me, dagu-me, oh, Jesus, dagu-me. Lawan-me, Tuhan. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Buka-me mata kami, buka-me dunia kami, oh Jesus. Oh, datang-me, yes Lord, datang-me, lawan-me. Kuasa teguh-me Tuhan, teguh-me kami nanti Tuhan, nuan datai, nuan datai, teguh Tuhan, oh teguh Tuhan, oh. Yes, you are the name above all names. Yes, Lord. And you are worthy to be praised, God. Amen. Not only with our song, but with our lives. Kau layak disembah tidak kira dalam lagu atau dalam hidup kita, kami. Because of who you are, Amen. Kerana siapa diri Engkau Tuhan. the Creator God, Yes, Lord. Kami menyatakan bahawa Engkau Tuhan. our Savior, our Lord. Engkau penyelamat kami, Tuhan kami. So we say, yes, Lord, we will follow you.
Dan kami katakan, ya Tuhan, kami akan mengikuti Engkau. We will live for you. Kami akan hidup untuk Engkau. We will die to you. Kami akan mati untuk Engkau. And we will choose no compromise Kami akan memilih tiada kompromi to follow your eternal way. untuk mengikuti cara Engkau yang kekal. That your truth will be the vision of our Dan lives. kebenaran Engkau menjadi visi bagi hidup kami. Because we are the followers of Jesus. Kerana kami pengikut Yesus. We are the lovers of Jesus Christ. Kami pengikut Yesus Kristus. This is our life. Inilah hidup This kami. is our testimony. Inilah kesaksian kami. This is our glory. Inilah kemuliaan kami. This is our reward Inilah to live for untuk kami you. untuk hidup demi This Engkau. is our joy. Inilah sukacita kami. Hallelujah. Hallelujah. Oh Father, speak to us tonight. Bapa, berfirmanlah kepada kami pada malam ini. Let your spirit fall mightily in this room. Roh Kudus Engkau datang ke tempat ini. The spirit of truth, Roh kebenaran, the spirit of revelation, roh kewahyuan, the spirit of conviction, roh kepercayaan, the spirit of faith. dan roh iman. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. 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 Thank you. Thank you. Wow. I love to worship. Saya sungguh merindukan penyembahan. Do you love to worship? Adakah kamu rindu penyembahan? I love to worship. Saya begitu suka penyembahan. Worship reminds me of who God is. Penyembahan mengingati saya siapa itu Tuhan. He is the Almighty, Dialah yang maha kuasa. the only true God, Jehovah. Tuhan yang benar, Yahweh, Jehovah. The only Savior of humanity, Jesus Christ. Satu-satunya penyelamat, Yesus Kristus. He's not only my Savior, He's my Creator. Dia bukan sahaja penyelamatku, tetapi dia pencipta aku. He's the designer of who I am and the designer of the universe. Dia pereka siapa diriku dan juga pereka seluruh bumi. So worship reminds me of who He is. Jadi penyembahan mengingati kepada siapa dirinya. Worship reminds me that He is worthy. Penyembahan mengingati saya bahwa dia layak. Worship reminds me that He is worthy to follow. Penyembahan mengingati saya bahwa dia layak untuk diikuti. Dia patut. Yesterday I shared that Jesus said, enter the narrow gate. Kemarin saya ada berkongsi bahwa Yesus mengatakan, masukilah pintu yang sempit And walk the narrow path. dan jalanlah jalan yang sempit. Because the narrow gate and the narrow path is the way of truth. Sebab pintu yang sempit dan jalan yang sempit itulah jalan kebenaran. It's the way of life. Itulah jalan kehidupan. He said, be careful. Don't enter the wide gate that the world is offering you. Dia katakan, berhati-hatilah, jangan memasuki jalan yang luas yang diberikan oleh dunia. He said, be careful. Don't try to walk in the easy wide path that the world is offering you. Dia katakan, berhati-hatilah, jangan berjalan di atas jalan yang luas seperti yang dibagi oleh dunia. It might look attractive. Mungkin kamu tertarik padanya, It might feel exciting. mungkin lebih seronok melihatnya. It might look like everybody is walking that way. Mungkin kamu nampak seperti semua orang berjalan sebegitu. But Jesus says it's leads to destruction. Tetapi Yesus mengatakan itu membawa kepada kebinasaan. So Jesus says, choose, no compromise. Jadi Yesus mengatakan, pilihlah, tiada kompromi. Do not compromise the way of truth. Jangan kompromi kepada jalan kebenaran. Do not compromise the eternal way, Jangan kompromikan jalan yang kekal. the way of blessing, Jalan yang membawa berkat. the way of life, Jalan yang membawa hidup. the way of eternal rewards. Jalan yang membawa anugerah yang kekal. Because it is my way. Sebab itu jalan saya. It is my way. Itu cara saya. We have an opportunity to choose the narrow way, but it's the way of life. Kita mempunyai peluang untuk memilih jalan yang sempit, tetapi itu jalan menuju kehidupan. When we say no
compromise. Bila kita mengatakan tiada kompromi, When we do this, no compromise. bila kita membuat begitu, tiada kompromi, We are telling ourselves and telling each other, do not choose the way of the world. kita sedang bagi tahu diri kita dan juga satu sama lain, jangan memilih cara dunia. So tonight I want to share about something of this narrow path. Jadi malam ini saya ingin berkongsikan sesuatu mengenai jalan yang sempit ini. It has to do with how we are created as men and women. Itu berkaitan dengan bagaimana kita sebagai lelaki dan juga perempuan. It has to do with romantic love. Itu berkaitan dengan cinta. It has to do with marriage Itu and berkaitan dengan relationships. perkawinan dan perhubungan. And it has to do with human sexuality. Dan itu berkaitan dengan seks manusia. Jesus says, I have a way for you to walk in. Yesus mengatakan, saya mempunyai cara untuk kamu berjalan. It is the narrow way. Itu jalan yang sempit. It's the challenging way, Itu jalan yang lebih but it susah. is the way of life. Tapi itu jalan kehidupan. Let's first turn to a passage. We want to read from, let's go to 1 Thessalonians chapter 4. Okey, sebelum ini kita beli, 1 1 Thessalonians chapter 4. 1 Tesalonika yang keempat. And we will just look at verse 3 to verse 8. Dan kita akan melihat ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-8. Okay. Why don't you just go ahead and read it? Okay. And then Kerana inilah ayat yang ketiga, kerana inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan dan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, kerana Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kerana itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Amen. Amen. In verse 3 it says, this is the will of God for your sanctification, that you keep away from sexual immorality. Dalam ayat yang ketiga katakan, inilah kehendak Allah supaya kamu menjauhi percabulan. It says, this is the will of God. Dia katakan ini kehendak Allah. God wants it that way. Tuhan Allah yang inginkan yang sebegitu. It is a narrow way, Itu jalan yang sempit. but it's God's will, it's His way. Tetapi itu kehendak Tuhan. Because verse 7, it says, God did not call us into uncleanliness, but He calls us, He saves us for holiness. Dan di ayat yang 7 dia mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sometimes I think of holiness as healthy. Kadang-kadang saya merasakan bahwa kekudusan itu kesehatan. So God calls us to be healthy. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi sehat. We care about health. Kita berjaga tentang kesehatan kita. We try to watch what we eat. Kita cuba menjaga apa yang kita makan. We try to remember to exercise a little bit. Kita bersukan berjogging setiap hari. We don't want to get sick. Kita tidak mahu menjadi sakit. God says, good. Itu bagus. I don't want you to be sick either. Saya juga tidak mahu kamu sakit. Especially, I don't want you to be spiritually sick. Tetapi saya juga tidak mahu kamu sakit secara rohani. Because I have called you to be healthy, to be holy. Sebab saya telah memanggil kamu untuk menjadi kudus, untuk menjadi sehat. And therefore he says, to be healthy, be careful. Keep away from sexual immorality. Dan di sini dia mengatakan untuk menjadi sehat, berhati-hatilah dan menjauhi percabulan. In verse 8 it says, therefore anyone who rejects this is not rejecting man. You're not rejecting me tonight. But it says here, you're rejecting God. Di ayat yang 8, dia mengatakan, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia. Kamu bukan menolak saya pada malam ini, tetapi kamu menolak Allah. When you do not choose to be serious
about sexual holiness, you're not rejecting man, you are rejecting God's ways. Jika kamu memilih untuk tidak serius mengenai kekudusan ini, kamu bukan menolak manusia, tetapi kamu menolak Allah. This is a heavy message. Inilah satu message yang But this serius. is not Pastor Jess. Tapi ini bukan dari Pastor Jess. I am reading what God wrote in the Bible. Saya cuma membaca apa yang difirmankan oleh Allah. Can you tell that God is very serious about your life? Adakah kamu boleh merasakan bahwa Tuhan sungguh serius mengenai kehidupan kamu? God is very, very serious about your life. Tuhan begitu-begitu serius tentang kehidupan kamu. To give you a life that's holy, a life that's healthy. Untuk memberikan kamu kehidupan yang kudus dan kehidupan yang sehat. God is so serious about your life that He came to die for us. Tuhan begitu serius mengenai kehidupan kita sehingga Dia datang dan mati untuk kita. So that we can be saved from all ways of unholy living, so that we can walk in holiness. Supaya kita dapat diselamatkan daripada ketidakkudusan dan berjalan dalam kekudusan. What do you think? Apakah yang kamu rasa? Do you think He's too serious? Adakah ini terlalu serius? Many people in the world says, God is too serious, man. Banyak orang di dunia ini mengatakan, oh Tuhan terlalu serius lah. He's trying to keep me away from enjoyment and fun. Dia cuba menjauhi saya daripada keseronokan. The whole world says, I don't care. I can have sex with anybody I want. Dunia ini mengatakan, oh saya tidak kisahlah, saya boleh ada seks dengan sesiapa yang saya mau. I can think about anything I want. Saya boleh berfikir tentang A little apa yang saya mau. little bit of imagination, fantasy, that's just for fun. Sedikit imajinasi untuk seronok sajalah. I can go out with anyone. Saya boleh dating dengan siapa I saja. can do anything. It's my freedom. Itu kebebasan saya. I can look at anything on the internet or movies. Saya boleh lihat di internet atau di wayang. You realize that the world does not really care about what God says. Kamu rasakan bahwa boleh melihat bahwa dunia ini tidak kisah tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. And so the question tonight for you and me, including myself, is, do I care about what He says? Jadi soalannya untuk kita pada malam ini, termasuk diri saya, adalah adakah kita kisah tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan? Every time I preach, before I stand up, I first ask myself, do I really care about what God says? Setiap kali sebelum saya berkhotbah, saya bertanya kepada diri saya, adakah saya kisah tentang apa yang Tuhan mengatakan kepada saya? I don't want to be a fake in front of you. Saya tidak mau berpura-pura di depan You kamu. don't need to be a fake in front of me. Kamu tidak perlu berpura-pura di hadapan saya. We don't need to come to church pretend. We need to be real. Kita tidak perlu datang ke gereja dan berpura-pura. Kita perlu but real. Menjadi yang sebenarnya. Because God is real. Sebab Tuhan yang benar. God really cares about your life. Tuhan benar-benar mengasihi kehidupan God really kau. cares about saving you. Tuhan benar-benar ingin menyelamatkan God kamu. really cares that you enjoy holiness. Tuhan benar-benar inginkan kamu enjoy kekudusan ini. Instead of enjoying the world, but enjoy the honor of holiness. Bukan enjoy dunia, tetapi enjoy kekudusan. And He says, whatever you have done, I will cleanse you. Now start walking in holiness. Dia katakan, apa-apa yang kamu telah lakukan, saya akan menguduskan kamu dan sekarang berjalanlah dalam kekudusan. If you're willing to, we can wipe out your past and we can start towards the future. Jika kamu ingini, kita boleh buangkan semua perkara yang lalu dan kita boleh bermula kembali. This is a serious message. Ini satu message yang serius. Because He's a serious God Sebab Dia Tuhan yang serius. who seriously cares about our lives. Yang betul-betul yang seriously mengasihi kita. So here it says, for this is the will of God, Dan di sini katakan inilah kehendak Tuhan, that your sanctification, that you should keep away from sexual immorality. pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Keeping away from sexual immorality is to pursue a life of sexual purity. Menjauhi percabulan adalah bermaksud mengejar sexual purity, ketulusan, kekudusan, Or sexual holiness, yeah. kesucian.
It means we're choosing a narrow path, but it's the way of God. Ini bermakna kita memilih jalan yang sempit tetapi itu jalan Tuhan. What is this sexual purity? Apakah kesucian ini? How do we describe it? Bagaimana kita boleh menyatakannya? A few years ago in Taiwan, when I was preaching this to many young people, but not only young, but adults, we came up with a statement to kind of define what sexual purity is. Berapa tahun yang lalu di Taiwan kami telah membuat satu kenyataan untuk menyatakan apa itu kesucian. What does God mean by keeping away from sexual impurity? Apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjauhi To keep from sexual immorality. untuk menjauhi pencabulan? Yeah, okay, so do you have it? Yeah, I do. We'll just have you read it in your. Okay. Dan So listen carefully. jadi dengar baik-baik, It's going to sound very challenging ini akan mencabar bagi kita. because Jesus says the narrow way is life, but the narrow way is challenging. Sebab Yesus mengatakan jalan kehidupan itu mencabar. But Jesus says, you know, you can do it because I will walk with you. Tapi Yesus mengatakan bahwa kamu tahu bahwa kamu boleh melakukannya kerana saya akan berjalan bersama kamu. Tomorrow we celebrate the resurrection of Jesus Christ. Esok kita menyambut kebangkitan Yesus Kristus. It's that resurrection power, the power, that resurrection Itu kuasa kebangkitan. that will hold your hand and walk you to the narrow path. Kuasa yang akan memegang tangan kamu dan berjalan menerusi jalan yang sempit ini. He says it's challenging, but it is possible with me. Dia katakan ia mencabar tetapi itu mungkin. So I want you to listen carefully. Jadi saya mau kamu mendengar Go ahead. baik-baik. Perjanjian kekudusan. Saya akan hidup di mana setiap pengalaman seksual, tidak kira yang dilihat, yang difikir, yang ditutur, emosi yang dirasa, atau secara fizikal, hanya terjadi dalam perjanjian perkawinan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Oh, good. Let's do that again. Let's all read it together. Mari kita sama-sama membaca ini. Whether you decide you want this or not, at least I want you to hear about it and I want to explain it tonight because I believe God wants to invite you into walking in this. Adakah kamu memilih untuk berjalan dalam jalan yang sempit ini, tetapi sekurang-kurangnya kamu mendengar apa yang Tuhan inginkan? So what is God's will? This is God's will for your sexual purity. Jadi apakah kehendak Tuhan? Inilah apa yang dikehendaki Tuhan. Okay, how about you lead them, read it together. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya akan hidup di mana setiap pengalaman seksual, tidak kira yang dilihat, yang difikir, yang ditutur, emosi yang dirasa, atau secara fizikal, hanya terjadi dalam perjanjian perkawinan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Wow, very challenging. Wow, itu sungguh But mencabar. this is the way of life. Tetapi ini jalan kehidupan. This is the way of truth. Ini jalan kebenaran. This is Jesus' way. Inilah jalan Yesus. This is the resurrection way. Inilah jalan kebangkitan. If you read this, if you tell people outside in the world, they will laugh at you. Jika kamu baca ini dan memberitahunya kepada orang dunia, mereka akan ketawa kamu. They will think you're crazy. Mereka akan rasa kamu gila. They will say this is impossible. Mereka akan katakan ini mustahil. But don't listen to the world. Tapi jangan dengarlah The world dunia. did not die for you. Dunia tidak mati untuk kamu. The world did not resurrect for you. Dunia tidak bangkit untuk kamu. The world did not call themselves your Lord. Dunia tidak memanggil diri sendiri Tuhan kamu. It's Jesus. Itu Yesus. It's Jesus. Yesus. Jesus is the only person that can call us to live like this. Yesus satu-satunya yang dapat memanggil kita untuk hidup sebegitu. Because he is the only true God. Sebab dia seorang saja Tuhan yang benar. He is the only true God. Dia seorang saja Allah yang benar. He is the creator God. Dia Allah pencipta. He designed life. Dia yang merekakan kehidupan. You and I didn't come from monkeys. We came from his design. Engkau dan
kamu dan saya tidak datang daripada monyet. Kita datang daripada kerekaannya. Most of the school, most of science out there says we come from monkeys or somewhere. Sains di sekolah mereka mengatakan bahawa kita datang daripada monyet. But the one who died for me and who came to life for me, the one who shed his blood for me says, I created you. Tetapi dia yang mati untuk saya, yang mengatakan bahawa saya telah mencipta kamu. And so he is the creator God that can tell me how to live life. Jadi dia adalah pencipta yang boleh memberitahu saya bagaimana saya perlu hidup. We have this path of sexual holiness because he says, I designed it that way. Kita mempunyai jalan kesucian ini sebab dia yang merekakannya. How did God design? Bagaimana Tuhan merekakan ini? It's amazing. Oh, It's ajaib very sekali. amazing that God is the designer. Sungguh ajaib sekali. Let's go back to the very beginning of the Bible. Mari kita melihat kejadian, The very, very beginning from Genesis 1. permulaan Alkitab ini di Kejadian 1. The very first phrase of the Bible. The very first sentence of the Bible. Ayat yang pertama Alkitab ini. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Dia katakan, pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Have you ever read that verse before? Adakah kamu pernah baca ayat ini? I'm sure all of us at least have opened to the first page before. Saya pasti semua kita sekurang-kurangnya ada buka muka surat yang pertama. In the beginning, God created. Pada mulanya Allah yang menciptakan. So there was a beginning and God was involved and he created. Jadi ada permulaannya dan Allah di sana dan dia yang menciptakannya. Have you ever thought about the fact that it's so amazing that he designed everything and he created everything? Pernahkah kamu terfikir betapa ajaibnya Tuhan merekakan semua dan menciptakan semua ini? Most of us have something like this now. Kebanyakan kita mempunyai Right? How many have this? sesuatu. Raise your hands. Siapa yang ada telefon di sini? Yeah. Angkat tangan. This is a pretty amazing creation. Ini satu ciptaan yang ajaib sekali. We can read the Bible. Kita boleh baca Alkitab, We can take a photo and send to Taiwan. Ambil Tell me gambar. I'm actually preaching here. ambil gambar, hantar ke Taiwan, bagi tahu isteri dia yang dia tengah Show- berkhotbah Yeah, show Taiwan all my friends in Kuching. dan bagi tahu tunjukkan Taiwan kepada kawan kita di Kuching Listen to music. dengan muzik, Watch videos. melihat Do video all sorts of things. dan buat banyak-banyak perkara. This is pretty amazing. Ajaib sekali kan? Man created this. Tetapi manusia yang menciptakannya. This is really amazing, but this is man's creation. Ini best sekali tetapi ini diciptakan oleh manusia. It says in the Bible, in the beginning, God created everything. Ditulis di dalam Alkitab, dia katakan pada permulanya Allah yang menciptakan segalanya. I want to share with you a little bit about this amazing God who creates. Saya berkongsi sedikit mengenai Allah yang ajaib ini yang menciptakan semuanya. How many of you do a lot of traveling? Berapa orang di sini banyak berjalan? Flying, driving, taking the terbang, bus, taking the train? Ambil pakai bus. Okay, who thinks you traveled the most last year? Siapa rasakan bahawa tahun lepas kamu banyak berjalan? Okay, guys. How many miles? How many kilometers? Berapa kilometer? On average, just give me a number. Secara purata berapa kilometer? Yang perjalanan yang paling jauh? 100,000, 50,000? Quite a Mungkin bit. Mungkin Okay. 100,000 km. How many think you travel 100,000 kilometers? Berapa yang rasa yang kamu telah berjalan 100,000 km? Angkat tangan. Maybe 100? Yeah, one Yeah. year I 100,000, okay? 1 year I travel 100,000 miles. Ada satu tahun saya telah berjalan 100,000 160,000. batu, iaitu 1.6 160,000 kilometers. 160,000 km. So some of us travel quite a bit. Jadi ada di antara kita yang banyak berjalan. But do you know that last year, everybody in this room traveled a long, long way? Tetapi adakah kamu tahu pada tahun lepas setiap orang di dalam bilik ini telah berjalan untuk jalan yang panjang. All of us traveled a long, long way last year. Semua yang berada di dalam bilik ini telah berjalan dengan satu jalan yang panjang sekali. You're probably thinking, what?
Kamu mungkin berfikir apa? Do you know that last year we all traveled 980 million kilometers? Wow. Adakah kamu tahu bahwa kita telah berjalan seramai 980 million 980 juta kilometer. Do you know that everybody in this room today Adakah- last year traveled 980 million kilometers? Adakah kamu tahu semua orang di dalam bilik ini pada tahun lepas telah berjalan sebanyak 980 juta kilometer. Because we all live in a big round spaceship. Sebab kita semua hidup dalam satu kapal angkasa yang besar sekali. You think you just live in Kuching, Malaysia, but you actually live in a big round spaceship called Earth. Kamu fikir kamu hanya diam di Kuching, tetapi kamu sebenarnya diam di satu kapal angkasa yang besar sekali yang dipanggil bumi. Do you know this big round spaceship that you and I live in, every 365 days travels 980 million kilometers. Dan kapal angkasa yang kita diami ini, dia berjalan setiap tahun, setiap 365 hari, 980 juta kilometer. You don't even have to buy a first class ticket. Kamu tidak perlu beli kapal tiket pun. Tiket Right kapal. now, as I'm talking to you, we are flying through space. Sekarang juga semasa kita bercakap ini, kita sedang terbang di dalam angkasa. Do you know how fast? Kamu tahu betapa cepatnya? 30 kilometers per second. 30 km sesaat. 30 kilometers. 30 km. You want to go to Penang? We're there. Mau pergi ke Pulau Pinang? Dah sampai dah? A few snaps, we're there. Sekejap dah sampai dah. Can you tell? Adakah kamu boleh rasakannya? Can you tell that we're flying that fast? Adakah kamu boleh merasakan bahawa kita tengah terbang begitu laju We sekali? really are. Kita benar-benar terbang. Every second we're flying in space 30 kilometers farther. Setiap saat kita sedang terbang di dalam angkasa 30 km. So that in 1 year we all have flown 980 million kilometers. Jadi di dalam satu tahun kita telah terbang 980 So next time juta. somebody asks you, do you travel a lot? You say, oh yeah, a lot. I travel a lot. Jadi lain kali kalau ada orang tanya, oh adakah kamu kuat berjalan kah? Ya, saya sangat kuat berjalan. You can say, last year I traveled 980 million kilometers and I didn't even buy a plane ticket. Kamu boleh katakan, oh tahun lepas saya telah melancong 980 km, juta km dan saya tidak membeli tiket kapal terbang pun. How does that happen? Bagaimana itu terjadi? Did this company make it? Adakah syarikat ini yang buatnya? No. Bukan. Which company made the earth fly so fast in space? Syarikat manakah, company manakah yang membuat bumi ini terbang begitu cepat di dunia? Apple. Di Is it angkasa. Apple? Adakah Apple? What's this? Xiaomi. Xiaomi? Ada Xiaomi? HTC? HTC? LG? Sony? LG? Sony? No. Bukan. Which company? Samsung. Samsung, they hope, but no. Samsung mereka harap dapat terbang, tetapi bukan juga. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. He created a round spaceship. Dia menciptakan satu kapal angkasa yang bulat ini. And then he created a big bright sun. Dan dia menciptakan matahari yang besar sekali. And then he say, fly around the sun very fast. Dan dia katakan, oh terbang mengelilingi matahari sangat laju. Big circle. Bulatan yang besar sekali. Every year it flies that fast. Dan setiap tahun dia terbang dengan begitu It laju. doesn't change. Ini tidak berubah. Always on time. Selalu tepat pada masanya. Always that fast. Selalu begitu laju. Year after year. Tahun demi tahun. Just that, don't you think is amazing? Tidakkah kamu rasa itu sungguh ajaib? God designed it that way. Tuhan telah merekakannya. And he created that way. Dan dia menciptakannya.
Everything that exists in this universe, God created and designed. Setiap perkara yang ada di bumi ini, Tuhan yang menciptakannya dan Tuhan yang merekakannya. Including you and me. Termasuklah kamu dan juga saya. So let's keep looking at Genesis. Jadi marilah kita terus melihat kepada Kejadian. Let's look at Genesis chapter 1 verse 26. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-26. Verse 26 and 27, God says, "Let us make man in our own image after our likeness." Ayat yang 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. It says, "Let them have dominion over the fish of the sea, of the birds, over the livestock, and over all the earth." Supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas ternak dan di seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So when God created, He says, "I'm going to create man in my image." Jadi bila Tuhan menciptakan manusia, dia katakan, saya mau menciptakan manusia menurut gambar saya. And then He says, man's job is to rule the earth. Dan dan tugas manusia adalah untuk berkuasa di atas bumi. And then verse 27, it says, "So God created man in His own image, created him male and female." Dan ayat yang ke-27 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, lelaki dan perempuan diciptakannya. So when God decided to create human beings, He designed male and female. Jadi bila Tuhan memilih dan membuat keputusan untuk menciptakan manusia, Dia telah mereka laki dan juga perempuan. So there's male and there's female. Ada lelaki dan juga perempuan. And it's not hard to determine you're male, you're female, because God designed and created that way. Dan bukan susah untuk melihat bahawa adakah seseorang laki atau perempuan, kerana Tuhan telah merekanya begitu. The moment a baby is born, the doctor goes, "Congratulations, it's a son," because it's a male. Bila satu anak yang dilahirkan, doktor akan katakan, congratulations, anak kamu anak laki. Or, "Congratulations, a daughter." Congrats, anak kamu anak perempuan. The doctor does not ask the baby, "Are you a boy or a girl?" Doktor tidak tanya, kamu laki ke perempuan? Because God already designed what male is and what female is. Sebab Tuhan telah merekakan apa itu lelaki dan apa itu perempuan. But today in this world, there is confusion going on. Tetapi hari ini di dunia ini orang confused, orang keliru. And because of that confusion, it's causing many people who are guys to think that they are females and causing females to think they are males. Dan sebab kekeliruan itu, ada lelaki yang fikir diri sendiri perempuan dan ada perempuan yang fikir diri sendiri laki. And God says, "No, but I designed you." Tetapi Tuhan katakan, tidak, saya yang merekakan kamu. If you are male, you are male. If you're female, you're female. Keep it that way. Jika kamu lelaki. Jika kamu perempuan, jangan ubahnya. Don't listen to other voices. Jangan mendengar suara-suara yang lain. Because those voices did not create you. I did. Sebab suara-suara ini tidak menciptakan kamu. Saya yang menciptakan kamu. So here it says, when they create male, create female. Jadi di sini dia katakan, dia telah menciptakan lelaki dan menciptakan perempuan. So I want to say to the men in this room, you are man. Jadi saya mau mengatakan kepada lelaki di bilik ini, kamu lelaki. You were created to be man. Kamu diciptakan untuk menjadi lelaki. And I want to tell the girls in this room, you are women. Dan saya mau mengatakan kepada perempuan ini, kamu perempuan. God created you women. Tuhan menciptakan kamu sebagai perempuan. You can say to yourself, I am created as a man. Kamu boleh menciptakan, kamu boleh katakan kepada diri kamu, kalau kamu lelaki, saya diciptakan untuk sebagai seorang lelaki. And then if you're a woman, I am created by God as a woman. Dan jika kamu perempuan, kamu katakan, saya diciptakan oleh Tuhan sebagai seorang perempuan. Because we're living in days when there's much confusion. Sebab kita hidup di hari-hari di mana ada banyak kekeliruan. Some scientists are trying to give a lot of different opinions. Ada ahli sains, mereka cuba mengubah pendapat yang berlainan. But I would rather have the truth. Tetapi saya lebih rela mendapat kebenaran ini. I would rather see what the Creator says about
humanity. Saya lebih rela mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Pencipta mengenai manusia. So God created humanity, male and female. Jadi Tuhan telah menciptakan lelaki dan juga perempuan. But He wasn't done yet. Tetapi dia belum siap lagi. Because in His design of male and female, He had to explain how it works. Sebab dalam rekaan ini, lelaki dan juga perempuan, dia perlu menjelaskan bagaimana ini boleh terjadi. So we want to go to chapter 2 of Genesis and learn from how God says how things work. Jadi kita mau pergi ke Kejadian 2 dan belajar daripada firman Tuhan bagaimana ini boleh berlaku. In chapter 2 verse 18, Di bab yang kedua, ayat yang ke-18, God says, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him." Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Again, God says, "It is not good just man alone. I'm going to create also a helper." Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. So here you learn that God not only create man, but He also create women because He wants to see partnership. Jadi kamu boleh lihat Tuhan menciptakan lelaki, tetapi Dia juga menciptakan perempuan kerana Dia ingin melihat satu perkongsian. God is thinking in His design, if man just alone, not bad, but not the best. But I will provide women, they can work together, they can help each other. Jadi Dia berfikir, manusia seorang saja, baik tetapi bukan yang terbaik. Saya akan menciptakan perempuan untuk bekerja bersamanya. Marriage was not created by man. Marriage was designed by God. Perkawinan bukan diciptakan oleh manusia, perkawinan diciptakan oleh Tuhan. Even before the first man, Adam, knew about marriage, God was already thinking, hey, I've got something for you. Sebelum Adam memikirkan tentang perkawinan, Tuhan Allah telah berfikir, saya ada sesuatu untuk kamu. But this helper is to help Adam walk with God to rule the earth. Tetapi penolong ini adalah untuk membantu Adam untuk menguasai dunia ini. Because when He created, He says, rule the earth. So I'm going to give you a helper so that you can walk with me, follow me, and rule the earth. Jadi bila Dia menciptakan manusia, Dia akan berkuasa di atas bumi, dan saya akan menciptakan seorang penolong untuk kamu supaya kamu boleh berjalan bersama dengan saya dan berkuasa di atas bumi. Do you understand? Adakah kamu faham? Because this world right now is saying, just have romance. If you fall in love, if she's beautiful, if he's handsome, just get together. Sebab dunia ini mengatakan, bercintalah, berdatinglah. Kalau kamu saling mencinta, bersama sajalah. All the Hollywood movies, they tell you just, if you like it, romance, love at first sight, do it. Cerita Hollywood mengatakan, cinta pandang pertama, lakukan sahaja. But God is saying, for a man, I want to give him a woman to help him walk with me and to help him follow me. Tetapi Tuhan mengatakan untuk lelaki, saya mau menciptakan perempuan untuk membantu dia untuk berjalan bersama dengan saya. So when you're looking, jadi bila kamu mencari, are you looking for someone who can help you love God more? adakah kamu mencari seseorang yang akan membantu kamu mencintai Tuhan dengan lebih lagi? Are you looking for someone who can actually work with you to follow Jesus even more? Adakah kamu mencari seseorang yang akan berjalan bersama kamu untuk lebih mengasihi Yesus? To have a partner in life that you love each other, but you walk in the narrow path together to glorify Jesus. Untuk ada perkongsian di dalam hidup kamu di mana kamu saling mengasihi dan kamu berjalan bersama-sama untuk memuliakan nama Yesus. That is the original design for God. Itulah rekaan yang direkakan oleh Tuhan. So God did this. Jadi Tuhan melakukan ini. Verse 21. Di ayat yang 21. This is very interesting. Ini interesting sekali. Verse 21. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, he took one of his ribs
and closed up its flesh. Ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. And so God, hey, Adam, go to sleep. Jadi Tuhan katakan, oh Adam tidurlah. And then when Adam was sleeping, God did surgery on him. Dan bila Adam tengah tidur, dia buka Yeah. Adam. In verse 22, and the rib that the Lord God had taken from him, he made into a woman and brought it to the man. Dan the rib, Verse 22. Dan ayat yang ke-22 mengatakan rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. This is very strange. Ini sangat It's pelik. very interesting how God did that. Sungguh menarik sekali bagaimana Tuhan melakukannya. I often ask, God, you can create everything. Why did you have to do that? Pull a rib out and then make woman? Why did you do that way? Saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kamu boleh menciptakan semuanya, tetapi kenapa kamu harus ambil tulang rusuk daripada manusia dan menciptakan perempuan daripada itu? Here's one reason I think. God is very romantic. Saya ada satu sebab mungkin Tuhan sangat romantik. It's a beautiful story. Ini satu cerita yang sungguh Adam, indah. you're lonely. Adam, engkau seorang. You're not perfect. Engkau tidak sempurna. You need a partner. Kamu memerlukan seorang Go to partner. sleep, Adam. I have a gift for you. Pergi tidurlah, saya ada hadiah untuk kamu. Adam has no clue. Adam tidak tahu pun. So while he slept, God took something out of him. Jadi bila dia tidur, Tuhan telah mengambil sesuatu daripadanya. And God made a perfect partner for Adam. Dan Tuhan telah menjadikan satu penolong yang sempurna untuk Adam. And then God brought Eve to Adam. Dan Tuhan membawa Hawa kepada Adam. God knows how to set up people. Tuhan tahu menjodohkan orang. God knows how to set up Adam for a wife. Tuhan tahu menjodohkan isteri untuk Adam. Even before Adam knew he needed a wife, God already is setting him up. Sebelum Adam tahu bahwa dia perlukan seorang isteri, Tuhan sudah menjodohkannya. So when we are thinking about finding the love of our life, Jadi bila kita setengah berfikir untuk mencari kasih cinta untuk diri sendiri, don't listen to Hollywood. jangan dengar apa yang dikatakan oleh Hollywood. Don't listen to all the people out there who are trying and failing. Jangan dengar cerita daripada orang lain yang sedang mencuba dan telah gagal. Talk to the one who set up Adam in the first place. Bercakaplah dengan orang yang menjodohkan Adam. I think God is the master of romance. Saya rasa Tuhan ni paling romantis. He created man. Dia yang menciptakan He manusia. created woman. Dia telah menciptakan He perempuan. gave them romance. Dia telah memberikan cinta. He says, Adam, I'm going to take a part of you and I'm going to make you a beautiful one for you. Dia katakan, Adam, saya akan ambil rusuk kamu dan saya akan menciptakan yang paling cantik untuk kamu. And so when God brought the woman to the man says, wow, this is the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Dan bila Tuhan membawa perempuan ini kepada Adam, dia katakan, wow, inilah dia, tulang dan tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Adam says, wow, what is that, God? Adam mengatakan, wow, apa From itu me? Tuhan? Untuk saya? For me? Untuk saya? Wow. Wow. Yes. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. How great is our God. Besar Allah kita. Maybe the song was written that day, huh? Mungkin lagu ini ditulis You are pada the hari name itu. above all, Jesus. Oh, nama atas dari segala The nama. perfect one. Yang sempurna. Because it's from me. Sebab ini untuk saya. And it's for me. Dan ini dari saya dan untuk And saya. I'm going to call you woman. Dan saya akan memanggil kamu perempuan. For me, belonging to me. Yang ini miliki saya. God really cares about love. Tuhan begitu mengambil perhatian tentang He kasih. designed love that exists, romantic love that exists between a man and a woman. Dia telah merekakan cinta romantis yang wujud di antara lelaki dan juga perempuan. Because he cares about it. Sebab dia mengambil And he is a hati. part of it. Dan dia menjadi sebahagian daripada itu. He's very interested in it. Dia sangat berminat mengenai itu. And he's saying,
come talk to me about it. Dia katakan, oh, datang dan bercakap dengan saya mengenai ini. Come follow me. Ikutilah saya. Let me be a part of it. Biarlah saya menjadi sebahagian daripada ini. But you see, love between a man and a woman here is to strengthen the commitment of marriage. Dan kamu lihat cinta antara seorang lelaki dan perempuan itu untuk meneguhkan, mengukuhkan lagi komitmen dalam satu perkawinan. Romance is not for fun. Romantik ini, cinta ini bukan untuk main-main. Romance is that power of love that brings a man and a woman together, say, you're mine, I'm yours, for the entire life. Cinta ini adalah satu kuasa yang membawa seorang laki dan perempuan yang mengatakan, saya milik kamu, engkau milik saya, dan kita akan bersama untuk sepanjang hidup kita. I'll be very honest with you, romance is not for boyfriend-girlfriend. Saya mau mengatakan secara jujur, cinta ini bukan untuk boyfriend-girlfriend. Romance is not so that you can look cool on campus because you got a girl or you got a guy. Cinta ini bukan supaya kamu boleh cool di sekolah kerana kamu ada girlfriend atau boyfriend yang baru. Romance is not trying to help you not be lonely. Cinta bukan menyuruh kamu untuk berseorangan. Those are all the world's ways. Itu cara dunia. And when you walk in the world's ways, Dan bila kamu berjalan dengan you cara dunia, suffer a lot of brokenness. kamu akan mengalami banyak kesusahan. Because romance, that love between a man and a woman, is so that they can come together for the commitment to the covenant of marriage. Sebab cinta antara lelaki dan perempuan adalah supaya mereka boleh datang bersama dalam komitmen satu perkawinan. And then verse 24. Dan di ayat 24, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. So Adam sees Eve and says, wow, God, perfect, I love her. Adam melihat Hawa dan mengatakan, wow Tuhan, sempurna, perfect sekali, saya She is mengasihinya. mine Dia milik saya, forever. selamanya. That's marriage. Itu perkawinan. And it says here, that's why a man shall leave his father and mother, and they both will hold tight to each other, and they will become one flesh. One flesh. Dan di sini mengatakan lelaki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, satu daging. Because God designed man and woman to come together in sexual closeness. Sebab Tuhan telah merekakan lelaki dan manusia untuk lelaki dan perempuan untuk bersama secara seksual. He designed man the way he designed man. He designed woman the way he designed woman, so that together in one flesh they can have sexual intimacy. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai lelaki sebagai lelaki dan perempuan sebagai perempuan supaya mereka boleh mempunyai keintiman For marriage. untuk perkawinan. He blessed marriage by letting Adam and Eve have this closeness. Dia memberkati perkawinan supaya Adam dan Hawa mempunyai keintiman ini. It is a blessing. Ini satu berkat. It is an enjoyment. Ini satu keseronokan. And not only that, but it produces the next Dan generation. bukan saja itu, tetapi ini menghasilkan generasi yang seterusnya. Out of love, out of a commitment of marriage, sexual intimacy can produce children, the next generation. Hasil perkawinan, keintiman ini akan menghasilkan generasi yang seterusnya. This is a beautiful design. Ini satu rekaan yang begitu indah sekali. God created it that way. Tuhan yang menciptakannya And He blesses it. dan Dia memberkatinya. He blesses it. Dan Dia memberkatinya. So this is the God that's calling us to purity. Dan inilah Tuhan yang sedang memanggil kita ke dalam kesucian. This is the God that is saying all the things that you see in this world, they are not my design. Inilah Tuhan yang mengatakan semua perkara yang kamu lihat di dunia ini bukan rekaan saya. The experience of sex outside of marriage,
Seks di luar pernikahan. any form of that experience, Tidak kira bagaimana pengalaman itu. or homosexuality, Atau perhubungan yang sama seks. or marriage that doesn't have deep commitment, Atau perkawinan yang tiada komitmen. adultery, Perzinaan. homosexual relationships and marriages, Homosexual. relationships and homosexual marriages. Perkawinan sama seks dan perhubungan sama seks. These are all the things that we are seeing in society wherever you go in the world. Kita sedang melihat semua ini terjadi di mana-mana kamu di dunia ini. People of God, those are the wide ways, the big paths. Umat Allah, inilah jalan yang luas, yang lebar. But from the book of Genesis, chapter 1 and 2, that is not God's way. Tetapi di dalam Kejadian 1 dan bab 2, ini bukan cara Tuhan. The narrow way is God's design. Jalan yang sempit, itulah yang direkakan oleh Tuhan. God designed man and God designed woman. Tuhan telah merekakan manusia, lelaki dan juga perempuan. God designed marriage to be between one man and one woman. Tuhan telah merekakan perkawinan supaya terjadi di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. God designed romantic love for marriage. Tuhan telah merekakan cinta romantis untuk perkawinan. God gave us sexual experience as a blessing in marriage. Tuhan menciptakan keintiman seksual supaya sebagai satu berkat di dalam perkawinan. This is the picture. This is God's design for holiness. Inilah gambarannya, inilah yang direkakan oleh Tuhan untuk kekudusan. And this is what we're talking about when we say this is God's will. Dan inilah apa yang dikatakan bila kami mengatakan inilah kehendak Tuhan. I want to challenge you that if you are just thinking of dating people, Saya mau mencabar kamu, jika kamu berfikir untuk dating orang, you don't need to do that. kamu tidak perlu melakukannya. Think about finding a life partner that will walk with you to live in no compromise. Fikirlah tentang mencari satu teman kehidupan yang akan menolong kamu untuk berjalan satu kehidupan tanpa kompromi. There are many people who get into a romantic relationship and they start to compromise. Ada ramai orang yang mereka ada hubungan dan mereka mula berkompromi. Girls, you want to find a man that will not compromise. Perempuan, kamu ingin mencari seorang lelaki yang tidak akan kompromi. You want to find men, guys, that will say, let's love Jesus and follow him. Kamu mau mencari seorang lelaki yang mengatakan, mari kita sama-sama mengasihi Yesus dan kita akan mengikutinya bersama. I don't care how many roses he gives you. Saya tidak kisah berapa banyak bunga ros yang dia berikan kepada I kamu. don't care how great he can play guitar and sing romantic songs to Saya you. tidak kisah berapa pandai dia main gitar dan nyanyi lagu cinta I bagi don't kamu. care how much money he spends taking you to fancy restaurants. Saya tidak kisah berapa banyak uang yang dikeluarkannya untuk bawa kamu pergi ke kafe yang cantik-cantik. What I care and what I tell my daughter is do not even consider a man who chooses to walk in the white path. Apa yang saya bagi tahu anak saya dan apa yang saya kisah adalah jangan memilih seorang lelaki yang telah memilih untuk berjalan dalam jalan yang luas. He could be a very common person, Mungkin dia boleh menjadi seorang yang not biasa, much money, tidak banyak duit, not much talents. tidak banyak talenta. But if this man loves Jesus, Tetapi kalau lelaki ini mengasihi if Yesus this man will walk in the narrow path, dan lelaki ini mahu berjalan dalam jalan yang sempit, you marry someone like that, your life will be blessed. jika kamu mengawini orang seperti itu, kehidupan kamu akan diberkat. I'm talking to singles, people who are not married yet. Saya sedang bercakap dengan orang yang belum berkahwin di sini. Guys, the same way. Untuk lelaki, perkara yang sama juga. Don't just choose from your eyes. Jangan memilih dengan mata. So many people choose from their eyes. Ramai orang yang memilih dengan menggunakan mata. But a month later, a year later, it doesn't look the same anymore. Tetapi sebulan kemudian, setahun kemudian, itu rupanya tidak sama lagi. Because God designed marriage
for two people to walk together to follow Jesus. Sebab Tuhan telah merekakan perkawinan untuk dua orang untuk berjalan bersama dan mengikuti Yesus. Which also means if you are a follower of Jesus, Ini juga bermaksud jika kamu pengikut Yesus, keep your heart from getting involved with someone who does not follow Jesus. berjagalah hati kamu. Jangan biarkannya untuk bersama dengan seorang yang tidak mengikuti Yesus. If you're looking for a potential romantic life partner, Jika kamu sedang mencari seorang teman yang potensi untuk menjadi teman hidup, don't go after people who don't know Jesus or who don't care to follow Jesus. jangan mencari orang yang tidak kenal Yesus atau tidak ingin mengikuti Yesus. Trust, talk to Jesus, talk to God, say, God, let me find the right partner. Percayalah Tuhan dan bercakap kepada Tuhan dan kata, Tuhan bantulah saya untuk mencari orang yang betul. In Taiwan, in the church that I'm at, we challenge the youth to make a very radical decision. Di Taiwan, di gereja saya, kami telah mencabar anak muda untuk membuat satu keputusan yang radikal sekali. We tell them, before you graduate from college, Kami berkata kepada mereka, sebelum kamu tamat pengajian kamu di college, or before you're really ready to be married, atau sebelum kamu betul-betul bersedia untuk kahwin, don't get involved romantically. jangan ada perhubungan romantik. Keep your heart pure. Kekalkan kesucian hati kamu. Focus on your studies. Fokus kepada pengajian kamu. Focus on serving the Lord. Fokus kepada pelayanan. Focus on loving Jesus. Fokus untuk mengasihi Yesus. Wait until you're really old enough that you can enter into marriage. Tunggulah sehingga kamu betul sudah cukup matang dan kamu boleh memasuki Then start to perkawinan. really look for a life partner. Dan pada masa itu baru kamu benar-benar mencari. Just stay away from dating culture. Jangan memasuki budaya berdating ini. I want to suggest that you would do the same. Saya mau mencadang bahwa kamu juga membuat perkara yang sama. It's wisdom. Ini satu kebijaksanaan. It's not God's word. You cannot date before 25. You know, it's not that. Ini bukan firman Tuhan di mana dia mengatakan bahwa kamu tidak dapat berdating sebelum kamu umur 25. But it is wisdom from God's design because love, romantic love, is for the commitment of marriage. Tetapi ini kebijaksanaan daripada firman Tuhan kerana cinta romantis ini adalah untuk komitmen perkawinan. It's challenging, Ini mencabar, but many young people say yes. tetapi ramai anak muda yang mengatakan ya. They may struggle. Mereka Because mungkin sometimes they still meet people, oh, I'm so attracted. bergumul dan mengatakan, saya sungguh tertarik kepada lelaki itu. But they remember, I have chosen to dedicate myself. Tetapi mereka ingat bahawa saya telah memilih untuk memberi diri saya So kepada they Tuhan. help each other stay strong. Dan mereka membantu satu sama lain untuk As a pastor, I help them, I encourage them. dan sebagai seorang pastor, saya menggalakkan mereka We pray over them. dan kami berdoa di So atas that one mereka. day when they're old enough, they can find their life partner and they can really love well. Supaya bila mereka cukup matang, mereka akan dapat menemukan teman hidup mereka dan mereka boleh hidup dengan baik. Of course, it also means that any forms of sexual experience or fantasy we keep away from. Tentulah ini bermakna semua pengalaman seksual itu kita akan menghindari semua pengalaman seksual itu. It's only legal in God's eyes when you commit yourself to that person in marriage. Ini hanya sah bila kamu membuat komitmen dalam perkawinan. Ya. Can you accept that? Adakah kamu boleh menerimanya? Can you accept this narrow path that the Lord says, walk and no compromise? Adakah kamu boleh menerima jalan yang sempit ini dan mengatakan tiada kompromi? Let's put up the purity covenant again. Mari kita tunjukkan perjanjian kekudusan itu. I want to read it again.
Saya mau membacanya sekali lagi. And I want you to read it, Dan saya mau kamu membacanya. not just the young people, Bukan sahaja anak muda, older people as well. orang tua juga. Because God is calling us all to holiness. Sebab Tuhan memanggil semua kita ke dalam kekudusan. We are seeing sexual immorality killing, destroying an entire generation of young people. Kita sedang melihat percabulan yang membinasakan seluruh generasi ini. But we are also seeing sexual immorality destroying an older generation as well. Tetapi kami juga telah melihat percabulan ini telah membinasakan generasi yang tua. Pastors in the church, worship leaders Gembala-gembala, pemimpin pujian, falling, mereka telah berdosa failing in this area. dan gagal. This is an important issue. Ini satu isu yang sangat penting. So tonight we want to read this again. Jadi pada malam ini kita mau membaca ini sekali lagi. And as you read it, I'm going to ask you to make a personal decision. Dan semasa kamu membacanya, saya mau kamu membuat satu pilihan yang peribadi. Will you choose to walk like this? Adakah kamu memilih untuk berjalan sebegini ini? Will you choose to walk in the holiness of sexuality that God is calling us to? Adakah kamu mau berjalan dalam kekudusan ini yang Tuhan telah memanggil kita? And we're going to respond before the Lord. Dan kita akan respon di hadapan Tuhan. This is a call to the young generation, but it's also a call to the fathers and mothers, spiritual fathers and mothers. Ini satu panggilan untuk anak muda, tetapi ini juga satu panggilan untuk ibu-ibu dan juga bapa-bapa. So that from one generation to another generation, we walk in purity. Supaya satu generasi demi satu generasi, kita semua akan berjalan dalam kesucian. By our lives, we testify Jesus is the way, the truth, and the life. Dan kehidupan kita akan menjadi satu kesaksian bahwa Yesuslah jalan kebenaran. By His power, we say we don't choose the wide path. Dengan kuasanya kita akan mengatakan bahwa kami tidak akan memilih jalan yang luas. By His power, we say we walk this way. Dengan kuasanya kita akan menyatakan bahwa kami akan berjalan sebegini. So if we could all stand together. Jadi jika kita semua boleh berdiri. Can I have a keyboardist help us? Just play some.